соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Алло. Алло, Кадырка, неме клубника ала келиңчи, пожалуйста. Клубника? Ой, ала. Клубника ала, зорри көр, клубника ала, сұрағана келіп. Ассаламу алейкум. Қандай жақсы? Шүкір. Досым, клубника берчи. Клубника ал? Болды доске. Жат. Акчам жок эле, бир 2 күнөн кийин таштап койдум. Болор эле. Досым, беймарал ғой досым, беймарал. Ба доске мына, осы дос. Орозом. Досым, орозоға дағы 1 ай бар ғой. 2 жыл мурунку орозодон 2 күн карызым бар эле, ошону төлөп атам азыр. Эмне болду эмин? Сен Құдайдың қарызын 2 жылда беріп атсаң, менің қарызым қашан бересің? Жа, бар. Болбойбу? Жа. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs.